як нафареро кормандони милитсия боздошт мекунанд дар назди майдони исмоили сомонӣ ва талаб мекунанд ки телефонашро нишон диҳад, дар даруни телефонаш чӣ сабт кардааст, чунки ба фикри кормандони милитсия ин шахс онҳоро ғайри қонунӣ беиҷозат сабт кардааст. оё дар ҳақиқат кормандони милитсияро фаъолияташонро сабт кардан мумкин аст ё ин ки не? ва кормандони милитсия ҳуқуқи аз назаргузаронии дохили телефони шуморо доранд ё ин ки не? ба ин ду савол дар барномаи чӣ бояд кард ки онро ман Ҷамшед Ёров аз фонди Бузургмеҳри Ёров ба шумо тақдим мекунам, ҷавоб хоҳем дод. инак якум, корманди мақомоти милитсие ки дар баданаш, дар танаш формаи касбӣ дорад ва фаъолияти кории худро рушод карда истодааст, яъне ки ман дар назар дорам ӯ корманди оперативие нест ки пинҳон кор карда истода бошад ё ин ки ягон агенту дигару дигар нест, он касро бе ягон маъмуният мумкин аст ки фаъолияти касбиашро сабт кард. мисол корманди гаиро метавонанд сабт кард, метавонем сабт кардем ҳамон қалавурҳои дар мисоли дар аввали барнома оварда ҳамон қалавурҳое ки дар атрофи ҳайкали Исмоили Сомонӣ истодаанд ва ба муроҷиаткунандаи мо талаби нишон додани телефонҳояшонро ва гӯё ки шумо ҳақ надоред моро сабт кардан, бояд иҷозати махсус мегиред аз ким куҷо аз намедонем кадом мақомоти дигар кардан, ба ҳуно дахл дорад. яъне корманди милитсие ки либоси касбӣ дар бар дорад, ба фаъолият машғул аст, рӯи рушод, он касро сабт кардан мумкин аст, чунки фаъолияти онҳо фаъолияти ҷамъиятӣ ҳисоб мешавад, дар ҷамъият онҳо кор мекунанд ва дар ҷои ҷамъиятӣ сабт кардан ягон камбудӣ, ягон монеагӣ барои шаҳрвандон нест. вале агар корманди милитсияро шумо донед ки ҳамин корманди милитсия асту онҳо дар ягон амалиёти тактикиву оперативӣ гузаронида бошанд, шумо ҳуқуқи сабт кардани онҳо барои халалдор кардани фаъолияти онҳоро надоред. аз ин ҷиҳат агар корманди милитсия гӯяд ки ман корманди милитсия ё ки ман корманди амният ҳастам, ту ба фаъолияти мо халал мерасонӣ, сабт накун, талаби онҳо дуруст аст. вале агар корманди гаи гӯяд ки маро сабт накун, ё ин ки корманди участкови инспектор ба касе гӯяд ки сабт накун муоширати манро бо шаҳрванд, ман чӣ мегӯям ба ӯ, ё ин ки ҳангоме ки шумо мебинед ки корманди милитсия ба мақомоти ҳокимияти давлатии маҳаллӣ ё ин ки бо дигар ташкилотҳои ҷамъиятию давлатӣ касеро боздошт карда зӯран гирифта ба автобус ё ин ки микроавтобус ба мошини сабукрав савор карда ба хизмат мебаранд, яъне ки дар аблава иштирок мекунанд, шумо онҳоро сабт мекунед, ин ягон ҷиноят ё ягон ҳуқуқвайронкунӣ аз тарафи шумо нест. инро ба шумо қонун иҷозат додааст. якумаш ки вақте ки корманди милитсия мегӯяд ки сабт кардан мумкин нест, шумо талаб кунед ки дар асоси чӣ мумкин нест. чизе ки мумкин нест, дӯстони азиз, дар асоси чизе мумкин нест. он чизе ки мумкин аст шарт нест ки дар ягон ҷо навишта бошанд ки ана ин кор мумкин аст. фақат қонунгузор чизе ки мумкин нест қайд кардааст. барое ки амалҳоеро ки шумо иҷро накунед ва агар иҷро кунед онҳоро оқибаташ бениҳоят вазбин мешавад барои шумо, кодекси ҷиноятӣ ҳаст ки аз ҷарима оғоз мешавад ба ҳукми абад. ана кодекси ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ аст барои он амалҳое ки агар шумо иҷро кунед ва онҳо мумкин нест иҷро карданашон, вале ки агар шумо онҳоро иҷро кунед, аз ҷарима ва то ҳабси маъмурӣ то 15 шабона рӯз аст. бинед, он чизе ки мумкин нест навишта шудааст, вале он чизе ки мумкин аст навишта шудагӣ нест. аз ҳамин лиҳоз шумо метавонед талаб кунед ки дар куҷо ҳамин сухани шумо оварда шудааст ки корманди милитсияро сабт накунед ҳангоми иҷрои фаъолияташ. дуюм, корманди милитсия дар ҳамон лаҳза ҳақ дорад ки аз дасти шумо зада гирад телефонро ё ин ки талаб кунад ки кушо нишон ки чӣ сабт кардӣ, кур кун видеоатонро ё ки не. Не, албатта.
این خودسری حساب می شود، از دایره وکالت‌های خدمتیشون برآمدن حساب می شود. در نتیجه شکایت کردن از چنین عمل‌ها نسبتی همین میلیسیا با پروکوراتورای ناحیه یا اینکه با پروکوراتورای گنرالی اگر شما ندارید با کدام پروکوراتور مراجعه کنید، نسبت این آدم میتواند که چاره‌های از چاره‌های معمولی تا چاره‌های جوابگری جنایتی تطبیق کرده شود. یعنی که به قرار اساسناک مقامات کسی حقوق ندارد که تلفن شما رو بیند، تلفن شما رو از نظر گذراند. این عملی از نظر گذرانی اشیا حساب می شود و با در اساس پروتکل ترتیب داده شده گذرانیده می شود. از این لحاظ یکمش که کارمند مقامات قدرتی، کارمند میلیسیا رو هنگام اجرای وظیفه‌اش اگر او کارمند اپراتیوی نباشد، یگان عملی پنهانی برای جستجوی جنایتکار اپراتیوی یگان عملی جستجوی اگر نگذرانده باشند، در آن اشتراک نکنند، ممکن است فعالیتشان را ثبت کرد و همیشه طلب کنید که برای از نظر گذرانی تلفن شما، از نظر گذرانی نمیدونم یگان اسباب تکنیکی شما قرار اساسناک باشد و شما حقوق ندارید و شما میتوانید رد کنید از نظر گذراندن آن اشیای الکترونیک خودتان رو. و کارمند میلیسیا اگر چون رفتار کند، شما البته که میتوانید که با پروکوراتور یا اینکه با سرداری همون سرداری به واسطه همین کارمند مقامات قدرتی با عریضه مراجعت کنید و نسبتش باید چاره اندیشیده شود. این بود دوستان عزیز اون دو سوالی که یکی از میزاجون ما با ما روان کرد و همین حادثه او خورده بود و ما آن رو طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان با شما فهمانده دادیم و گفتیم که چی باید کرد در همین مورد. با شما من بودم جمشید یاروف از فوند بزرگمهر. با شما خوشی های تمامی زندگی رو آرزومند هستم. ابونه شدن و لایک موندن در برنامه های ما رو فراموش نکنید، چون که هرچند که بیشتر شما لایک میمونید یا اینکه با یک کسی دیگر روان میکنید، همون قدر بیشتر مردم ما تاجیکستانیان درباره حقوق و آزادی خود خبردار میشوند. تا بازدید دوستان گرامی.